no bameno ibanga no bazana nkababe nkamagara umukuru w'umugambwe nkavuga nti ndamuzana uyu wewe ntakubwiye ngo masengani miliyo tenda kubwije ukuri jewe ndazi ubu vyose n'ingene ivyo vya sabotage amadevize igitoro sabotage agriculture vyose ndazi ko vyaviza aya ku gicamunsi cya tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 turi TV Duniani Kote TV mudukandire subscribe mudukandire like share ibiganiro byacu bikomeze kubana namwe aho muherereye yaba ari ku butaka bw'u Rwanda abari ku gihugu cy'u Burundi abari ku butaka bw'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi mwese muherereye aho mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda tubateye yambo kandi tubahaye ikaze ni mu gihugu cy'u Burundi tuba tugarutse tubabwira ibigezweho nyamuneka bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba benshi bakagira bati nyamwanga kumva ntiyanze no kubona akandi mu by'ukuri ngakamasa kazaci inka kazivukamo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abo umugani mu Barundi nyamuneka ibikorwa bye ibitendo bye bikomeje kugenda bitera benshi ubwoba ndetse ubaka kanya byamaze kugenda bimenyekana yuko uyu mugabo usanzwe akuriye umugambwe CNDD FDD tayari yamaze kugenda ajyanwa mwibohero aho amakuru avuga yuko urugo rwa Ndikuriyo rwaterewe hejuru mu buryo budasanzwe nyuma yuko akomeje kugenda yisanga muri kesi zitandukanye zirimo no kuba arimo aragurisha ibitoro mu buryo bwa magendo nyamuneka Reverien Ndikuriyo ibintu byamaze kugenda bimuhindukana sinzi ngarabigenza ate kuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yamaze kugenda yongera kumwegereza kugira ngo mu by'ukuri amutse muri yombi rero tayari byamaze kugenda bimenyekana Reverien Ndikuriyo benshi baravuga bati arya rimenge kuko isaha n'isaha n'amagara yiwe bayazimiza ubu rero inkuru iravuga yuko nyuma yo kwisanga muri dosiye imwe na Shabani mu by'ukuri uyu mugabo Shabani rero amaze kugenda nawe ari koroza ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza uyu mugabo ahazaza hiwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse bakanavuga yuko ashobora kuza kugira iherezo ribi nk'iry'umugabo bita Guillaume Bunyoni ukomeje kugenda asazira mu mimba cyangwa se muri gereza zitandukanye hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kubera yuko buri munsi niko bagenda bakora deployment bamuhindurira aho agomba kugenda afungirwa ubu rero umugabo bita Shabani umugabo bita Reverien Ndikuriyo usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD abo bose barimo baragenda bagaruka muri dosiye imwe rimwe na rimwe ishobora kuza kubafungisha cyangwa se ikabacisha gatwe kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri nta gihe atigeze yihaniza bamwe mu ndongozi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kwisanga mu bikorwa by'ubucuruzi nyuma yuko bahawe inshingano nk'indongozi ni kesi zitandukanye zikomeza kugenda zigaragara mu bategetsi b'igihugu cy'u Burundi aho usanga umwe ari umushikiranganje cyangwa se akora mu zindi nzego zijejwe gutanga serivisi mu baturage ariko ugasanga agikora ibikorwa by'ibyashara cyangwa se agikora ibikorwa by'ubucuruzi ibi rero bikaba bigaragara yuko ari nacyo abagabo benshi bakomeje kugenda bazirara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ni nayo mpamvu bivuga yuko uyu Reverien Ndikuriyo rwose ubuzima bwe bwaba burimo buragenda bujya mu kaga Perezida Evariste Ndayishimiye we akomereje uruzinduko mu gihugu cya Ethiopia i Addis Abeba ariko nyamuneka biravuga yuko umutekano wakajijwe hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko presidence y'iki gihugu cy'u Burundi mu bwoba bukomeye cyane yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo n'abasirikare bamaze kugenda barambirwa politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye baba bafite umugambi mubisha wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ni na mpamvu uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi muri condition zimwe yashyizeho mbere yuko avana ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yasize abarinzi biwe by'umwihariko garde présidentielle ari bo bafite kuyobora cyangwa se no kurinda ingoro y'umukuru w'igihugu amakuru rero mu gitondo tugezeho nuko byavugwaga yuko hari urujya n'uruza rw'abasirikare batandukanye hariya kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko benshi mu baturage bageragezaga gukrosingaga bikangaga impamvu ndetse no kuba abasirikare bakomeje kugenda bongerwa ku ngoro ya perezida ndetse no kuri radio na televiziyo by'iki gihugu ndetse benshi bagaragaza yuko haba harimo harategurwa umugambi wo gutegambagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko byagenze mu mwaka w'2015 ubwo ubutegetsi bwa perezida ucyuye igihe cyangwa se perezida watambutse mu isi Petero Nkurunziza mu by'ukuri ubwo byagendaga uwo bita General Niyombare ategura kudeta yo kumutegambagaza ku butegetsi ariko bikarangira byose bifashe ubusa ubu rero biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubu ngubu yaba ari mu bihe bidasanzwe yuko ubutegetsi bwiwe bushobora kuzatembagazwa ariko benshi mu banyepolitike ndetse n'abasanzwe basesengura ibya politike bagaragaza yuko nubundi niyo bitageraho yakorerwa kudeta amakuru asigura yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi isaha n'isaha nubundi ibintu bizagenda bimuhindukana kubera yuko muri CNDD
FDD bamaze kugenda bamutakariza icyizere yuko atazongera kuyobora cyangwa se atazongera gutangwa nk'umukandida perezida wo kuba yahagararira abadede mu mwaka w'2027. Byinshi mu byo perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda ashinzwa harimo kuba yaramaze kugenda aca intege igisirikare no kuba yararungitse ingabo zigera ku 20,000 mu burasirazuba bwa Kongo ngo zijye guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko umunsi ku munsi abasirikare b'abarundi bakaba bakomeje kugenda bataha ari ibiziga cyangwa se ibiziga byabo bikaba bikomeje kugenda bicyurwa, ndetse byagiye binagaragara yuko hari abagenda kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo bikarangira imirambo yabo cyangwa se ibiziga byabo mu by'ukuri bitabonetse. Ibyo rero n'ibindi bikorwa bya politike byagiye bikorwa na Son Excellence Evariste Ndayishimiye kwibasira incabwenge ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubukene bunuma mu baturage, ni byinshi mu ngingo zagiye zituma mu by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye atakarizwa icyizere muri iri shyaka rya CNDD FDD, ndetse binagaragaza yuko mu by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye atazongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda agaragaza yuko benshi bifuzaga yuko Reverien Ndikuriyo ariwe wasimbura umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ibikorwa byiwe mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri nta keza akatari Reverien Ndikuriyo, ndetse banagaragaza yuko uwo bita Brigadier General Diomede Ndegeya ariwe ushobora kuba yafata izi nshingano zo kuba yayobora igisirikare, naho mu buyobozi bujyanye n'ubuyobozi bwite n'ubundi bakaba baha uwo bita Gaspari Baratuza yuko ariwe wafatanya na Ndirakobuca kuba bayobora iki gihugu cy'u Burundi. Nibwo kazoza k'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kagaragara, kubera yuko bafitemo character za gisirikare, bafitemo indi mico mu by'ukuri igaragaza yuko hari umutima bafite batuma igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kibona uburyo ubuzima bwo kuyoborwa. Amakuru rero agaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyuma yo gufata inshingano zikomeye cyane zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, birimo biragenda bimutakariza amanota yuko azabona umwanya wo kwiyamamaza mu gihugu hose, kuko inshingano zamaze kugenda aziba nyinshi, harimo no kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse benshi bakagaragaza yuko ari uburyo bufatika bwo kuba batuma perezida Evariste Ndayishimiye atongera kwisanga ari umutegetsi uyoboye iki gihugu cy'u Burundi, kubera yuko mu by'ukuri yamaze kugenda afata inshingano rimwe na rimwe zizajya zimusaba gusohoka mu gihugu imbere, ndetse benshi bakanagaragaza yuko mu by'ukuri abashaka kuba bakora kudeta kuri ubu butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi amarembo yaba afunguye, kubera yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bigaragara yuko yamaze kugenda agira inshingano nyinshi. Nanone kandi mudukundire tugaruke tubabwire nanone kuri dosiye ikomeye cyane ijyanye n'amapasiporo ya gisirikare, bo bita Prime niyo ngabo yasabye abasirikare ko bagomba gukusanya kugera ku itariki ya 12 yuko bagomba kuba bamaze kugenda badepoza pasiporo zabo, ariko nyamuneka iki cyabyaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse kitari buze kugenda kinoroha mu butegetsi bwite bw'igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko bamwe mu Barundi cyangwa se abamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakuru bamaze kugenda mu by'ukuri bagumuka, ndetse banagaragariza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko icyo gitekerezo yazanye mu by'ukuri agomba kugisubiza aho yagikuye, kubera yuko igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri ngo cyaba akidafite ibibazo. Andi makuru kandi tugomba kuza tubaramburira, turababwira uburyo umutekano mu masaha y'ijoro urimo urakazwa ku buryo bukomeye cyane, yaba hafi y'ingoro ya perezida wa Repubulika hariya Igitega, ndetse no mu mujyi w'ubucuruzi i Bujumbura. Biravuga yuko rwose muri iyi minsi harimo hararungikwa abasirikare benshi, ndetse n'abapolisi bakirara mu mihanda kubw'ubwoba bukomeye cyane yuko hashobora kuza kwaduka byinshi mu mvururu. Ndetse mu minsi yashize twakiraga amakuru avuga yuko Red Tabara yaba iri mu marembo ya Cibitoke mu by'ukuri ishaka kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo ijye guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Andi makuru kandi turagaruka tubabwira yuko hafi ya radio mu by'ukuri ibintu byamaze kugenda bihinduka. Biravugwa yuko rero haba hari ubwoba bukomeye cyane yuko kudetara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yaba irimo iragenda itegurwa, ndetse muri iki gitondo bikaba ngombwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye abwira imwe mu mitwe idasanzwe by'umwihariko y'abashinzwe kumurinda yuko bagomba kongera umutekano, ndetse bakanapanwa hose bagakontorora, kubera yuko haba hari amakuru ari kuno guhanurwa yuko abasirikare bakuru ab'iki gihugu cy'u Burundi baba barimo baragenda bategura kudeta. Igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu ntago byoroshye muri iyi minsi, nyuma yuko hakomeje kugenda hategurwa amatora azaba umwaka utaha, umwaka
2027 ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kwakira inkuru itari nziza kuri we yuko ashobora kutazahabwa umwanya wo kuba yakongera kwiyamamaza mu ishyaka rya CNDD-FDD kubera ibikorwa bitandukanye bikomeza kugenda biranga ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bagabo mu by'ukuri ukomeza kugenda ashinzwa gutesha agaciro abantu bize ndetse akanashyira abantu binjije batandukanye mu mirimo ya leta. Izi saha rero igihugu kikaba gikomeje kugenda kigwa mu manga kubera amahitamo ya politike uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye ashyiraho ndetse no gushyira imbere abo mu ishyaka rya CNDD-FDD akaba yabuza umwanya cyangwa se yabuza amahirwe abandi baturuka mu yandi mashyaka kugira ngo abafatanyirize hamwe mu by'ukuri mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turibuze kuzagenda tureba nanone indi ngingo ikomeye cyane aho bivuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe yamaze kugenda aritsira ndetse ibi byose birimo biragenda birategurwa biravuga yuko yaba abiri inyuma ndetse n'uwo bita Mama Denis Bucumu nkuru nziza uyu nguyu nawe ukomeje kugenda aba ihwa ry'umushubi mu kirenge cya Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana gatanu kuri gatanu. Turaza kongera tugaruke nanone mu ngingo nkuru turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe tariki ya 12 yari yatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi uyu nguyu ni generali Prime Niyongabo mu by'ukuri yuko abasirikare bose bagomba kuba bamaze kugenda basoza kudepoza amapasiporo yabo nk'uko bigenda bitangazwa. Rero igihe kikaba cyageze ariko nyamuneka amakuru agaragaza yuko mu bagombaga kudepoza amapasiporo mu by'ukuri benshi mu basirikare bakuru mu by'ukuri ntago bigeze babasha gukora iki gikorwa. Rero bikavugwa yuko n'ubundi mu gisirikare cy'u Burundi nanone intambara ikomeye cyane yakomeje kugenda yaduka nyuma yuko kandi amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko hari abasirikare bari kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari abasirikare mu by'ukuri batari kubona amikoro kugira ngo batange igiturire kugira ngo ababuzwe kuba bajya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ahubwo bukurikije ruswa ikomeye cyane irimo iragenda irangwa mu gisirikare cy'u Burundi. Biravuga yuko abasirikare badafite amikoro ari bo bari kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo kuko mu by'ukuri abafite amafaranga bo baragenda bayatanga kugira ngo bahabwe cyangwa se nibajyanwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turaza kugenda tureba akajagari gakomeye cyane kari mu gisirikare cy'u Burundi, tuze kugenda dushakisha tubabwire amakuru ya Red Tabara yararimo aravuga yuko iyi Red Tabara yaba iri mu bice bya Cibitoke tayari yamaze kugenda igerayo nyuma yuko kandi hari andi makuru yavugaga yuko hari imyitozo ikomeye cyane bahabwaga n'inyeshyamba za M23 hari ya mu Cibitoke kubw'umugambi ukomeye cyane iyi Red Tabara yaba ifite mu by'ukuri ngo kugira ngo itabara abarundi nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Turaza kugenda tureba uruzinduko rukomeye cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yagiriye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, aho bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye guhabwa inshingano zikomeye cyane zo gukora amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ndetse amakuru akagenda agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bimwe mu bikorwa bishobora kuzamubangamira na politike mu gihugu imbere, kubera yuko mu by'ukuri bavuga yuko uyu mwaka ari umwaka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakabaye akoresha ingufu nyinshi no kugira ngo yigarurire imitima y'abaturage b'abarundi kugira ngo arebe yuko mu by'ukuri bakongera kumuha icyizere cyo kongera kuyobora aba baturage b'abarundi. Ariko nanone bikavugwa yuko uwo bita Ndakugarika cyangwa se Gervais Ndirakobuca niwe urimo uragenda ashyirwa mu majwi mu buryo bukomeye cyane yuko ariwe ushobora kuzatangwa nk'umukandida perezida n'iri shyaka, nyuma yuko mu majwi bikomeye cyane havugwaga umugabo bita Reverien Ndikuriyo ariko ibikorwa bye bikomeza kugenda mu by'ukuri bituma benshi bamutakariza icyizere. Ngira ngo murabizi neza yuko mu minsi yashize uwo bita Reverien Ndikuriyo yagaragaye mu yindi case ikomeye cyane nyuma yo kugaragara muri case yo gushyamiranya n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye bapfa ku magambo uyu mugabo yatangaje ubwo bari mu ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere. Mu by'ukuri rero ibi ngibi bikaba byaratumye uyu Reverien Ndikuriyo agenda atakarizwa icyizere kubera yuko benshi bamushinza yuko ntawe yubaha, benshi mu bayobozi mu by'ukuri nta numwe yubaha. Ibi ngibi rero akaba ari byo byamaze kugenda bituma uwo bita Ndakugarika ariwe ugaruka mu majwi, ndetse bikavugwa yuko ari nawe ugiye guhabwa umwanya n'iri shyaka riri ku butegetsi hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yaba arimo mu minsi yiwe ya nyuma, kubera yuko iri shyaka rya politike mu by'ukuri ritazigera rimutanga nk'umukandida perezida
akaba ari byo bikomeje kugenda mu by'ukuri bituma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu bigenda bimuhindukana gatanu kuri gatanu. Rero nk'uko bigaragara hari andi makuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'umwuka ukomeye cyane, kandi akaba ari umwuka mubi ukomeje kugenda wumvikana Igitega, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu ibanga rikomeye cyane yamaze kugenda agambanirwa n'abasirikare bakuru, by'umwihariko barimo Prime Niyongabo agerageza gushaka gukura ku butegetsi bwo kuyobora ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakavugwa andi makuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agwiza abanzi. Nk'ubu ngubu byamaze kugenda bimenyekana yuko inshingano zo kuyobora igisirikare cy'u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye hanze y'igihugu azambura umugaba mukuru w'ingabo, ndetse bikavugwa yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri akaga gakomeye cyane kaba kagiye kuba akamugwirira. Andi makuru kandi dukomeza kugenda dutohoza dukura mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko nuko bigenda bitangazwa yuko mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira ariryo rikomeje kugenda riba akaga gakomeye cyane. Byamaze kugenda bimenyekana yuko uwo bita uhagarariye MONUSCO cyangwa se mu by'ukuri uyu nguyu ni umunyamabanga wa MONUSCO hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, niwe wamaze kugenda atangaza yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo igomba kugenda ihagarara, ndetse asaba igihugu cy'u Burundi yuko kigomba gukora ibishoboka byose ingabo zacyo ziri ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro aboneke kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, yuko iki gihugu cy'u Burundi kigomba gukora iyo bwabaga kigacyura ingabo n'abasirikare babo basanzwe bari hara ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero benshi baravuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bishobora kuba bitagiye kumworohera, kubera yuko hari imyiteguro idasanzwe irimo iragenda ururimi rw'ikirundi mu by'ukuri kugira ngo nawe yiturwe, nk'uko mu kinyarwanda bavuga ngo gira so yiturwa indi, nawe kugira ngo uburwayi yumve mu by'ukuri uburyo buhagaze. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero biravugwa yuko tayari yamaze kongera gusubizwa mu bitaro bya Kira Hospital, nyuma yuko mu by'ukuri bamwe mu bamuri hafi ndetse bashinzwe na protokole ye bari bagerageje kuba bamujyana hariya ku bitaro bikuru bya Gitega, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakamujyana muri prive kugira ngo barebe yuko amagara yiwe yakurikiranwa ataratakaza ubuzima. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye rero bivugwa yuko ubu burwayi bwe bukomeje kugenda bumubera akamaramaza, ndetse bivugwa yuko ibi ngibi uwo bita Reverien Ndikuriyo nk'uko twatangiye iyi nkuru ari we ushobora kuza kubiryozwa kandi akabizira mu buryo bukomeye cyane. Reverien Ndikuriyo mw'abantu mwe mwebwe mudutega amatwi mubyumve neza, mwebwe muragira ngo Igitega ibintu nibizima, muragira ngo Igitega ubuzima bukomeje neza, ariko nyamuneka aba bagabo uko ari babiri, yaba Reverien Ndikuriyo yaba Son Excellence Evariste Ndayishimiye, mu by'ukuri biragaragara yuko ubuzima ubwabo mu by'ukuri bugiye gusa naho bugorana. Aba bagabo ndababwiza ukuri nta n'ukwezi kuri buceho aba bagabo bagicudikanye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye izi saha avuga ati Reverien Ndikuriyo yaba afite umugambi ukomeye wo kungandagura akankura ku butegetsi, cyane cyane yuko mu mutwe we yamaze kwiyumvisha yuko umwaka wa 2027 agomba kwiyamamaza akaba perezida, atitaye ngo aziyamamariza mu badede cyangwa mu ishyaka rya CNDD FDD, atitaye ngo aziyamamaza nk'umukandida wigenga. Ikiriho cyo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bakompetita cyangwa se mu barayivori afite uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo atagomba kuburamo, kuko yamaze kugenda abyiyemeza. N'ikimenyimenyi uyu mugabo arimo arashaka impamvu ituma muri CNDD FDD bamubonaho iyi cyasha bakaba bamwirukana. Ngira ngo mu minsi yabashize twababwiye umugabo bita Shabani. Uyu Shabani mu by'ukuri ni umwe mu bagabo bafite amateka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse icyambere yakuriye urubyiruko rw'imbonerakure, ikindi yigeze kubaho n'umushikiranganje, ariko mu by'ukuri uyu Shabani yarikoroje nyuma yuko akomeje gushinzwa bikomeye cyane yuko yaba arimo arakorana na Reverien Ndikuriyo, ndetse akaba ari n'icyitso cya Reverien Ndikuriyo mu bikorwa bitandukanye, yaba ibikorwa by'ubucuruzi, aho bivuga yuko rero aya majerekani cyangwa se amabido agera ku 198 yafatiwe mu rugo rwiwe. Dosiye bikaza kumenyekana yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba abiri inyuma. Nizi saha rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri akomeje kurikoreza, akomeje gusa naho acokoza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri araza kugenda abona ngo Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ni muntu ki, kuko amakuru aravuga yuko nta kabuza muri CNDD FDD, nta kabuza nta rutangira
ndetse nta n'ikindi kibazo gihari. Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kongera kwiyamamaza. CNDD-FDD yabyemera yabyanga, niko mu by'ukuri amakuru akomeza kugenda asigura. Gusa amakuru twakomeje kugenda twakira nuko usibye no mu nzego nkuru za CNDD-FDD ndetse no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, nuko amakuru y'ubwino ahari nuko n'igisirikare cy'u Burundi nabo badashyigikiye yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azongera kwiyamamaza kugira ngo ayobore iki gihugu. Ni naho benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri ikintu kigiye kuba ku butaka bw'u Burundi mu minsi iri imbere nakamaramaza, mu bitega amaboko mu by'ukuri kandi mu birebeshe amaso yombi. Ikintu kigiye kuba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ni ikirunga gisa naho kirimo kiratogota, isaha n'isaha gishobora kuza kuruka. Niba abasirikare bayobowe na General Prime Niyongabo bashobora kwicara bakavuga bati ntago twe dushyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, n'ikimenyimenyi muranabizi neza ko na Prime Niyongabo atavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nawe yaba ari muri dosiye ndetse n'umugambi ukomeye cyane, we na Reverien Ndikuriyo ndetse na Denise Bucum Nkurunziza, umugore w'umuhisi Peter Nkurunziza. Aba bose rero bakaba